Move, quickly. Jump, quickly. Hey, quickly. Don't joke to M23, my bro. Don't joke. That is army for the people. Don't joke. Oh, quickly. Kunjan. I hear you say I'm a police. Thank you. Okay. ngayo nguko rero bakunzi ba Waramutse Rwanda aho mudukurikirana muherereye mwese tubatera yambo tubifuriza ibihe byiza. Twagarutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nkuko hari kugenda hazamuka amakuru menshi agiye atandukanye umunsi ku munsi, isaha ku isaha, isegonda ku isegonda habahinduka byinshi cyane hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nkuko mukomeje kugenda mukurikirana ano mavideo yabanje twabatangirije kino kiganiro muri kubona move quickly tumwe mu tuvideo turi kugenda twamamara ku mbuga nkoranyambaga. Utu no tuvideo twabacancuro batahaga bava muri leta ya Kongo ya Kinshasa ubwo umuvugizi wa kino gisirikari cya M23 Willy Ngoma yagendaga babwira ati move quickly, yirukana abacancuro ubwo bari bamaze gutsindwa muri turaduce twa Goma. Igisirikari cya M23 cyari kimaze gufata turaduce. Ibi byabaye rero ni nyuma yaho umutwa M23 ukubitiye abacancuro ndetse n'ingabo za SADC ukigarurira umujyi wa Goma. Nibwo birukanye bano bacancuro babasubiza mu bihugu byabo ubwo Willy Ngoma yababwiraga ati move quickly. Ibi byongeye kwisubiramo rero ni nyuma yaho ingabo za SADC zafashwe cyangwa se zashimuswe na M23 ubwo zamaraga kwigarurira bira bice bya Goma, umurwa mukuru wa Kivu ya ruguru. Bano basirikari b'ingabo za SADC biganjemo abasirikari benshi bo muri South Africa bafatwaga n'ibikoresho byabo barwanishaga mu ntambara, dore ko bari bamaze igihe bafungiwe hariya mu mujyi wa Goma n'ingabo za M23. Nyuma yuko rero habayeho imishyikirano yahuje abajenerali b'ibisirikari bikomeye cyane, abajenerali b'ingabo za Malawi, ingabo za Tanzania ndetse n'ingabo za Afrika y'Epfo, tutibagiwe Sultani Makenga nawe waruhagarariye umutwe wa M23 muri ibyo biganiro. Bari kwiga ku kibazo rero cy'ukuntu izino ngabo zafashwe n'umutwe wa M23 za SADC nkuko maze kubikubwira haruguru, zari ziganjemo ingabo za South Africa zigera hafi mu 2000, ingabo za Tanzania ndetse n'ingabo za Malawi. Izi ngabo zose rero zigize igisirikare cya SADC nyuma yo gufatwa habayeho imishyikirano nkuko byifujwe n'igihugu cya South Africa, tutibagiwe Tanzania na Malawi. Umuvugizi wa M23 rero
uhagarariye igisirikare cya M23 na wundi ni Sultani Makenga yasabye ingabo za SADC zari zihagarariwe n'abajenerali ba bino bihugu byombi yuko mbere yuko babarekura babafasha gusana ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma kugira ngo n'indege zizaza gutwara abo basirikari zizagwe ahantu hazima. Ibi rero ni bimwe mu byavuye muri iyo mishyikirano, dore yuko umutwe wa 23 nawo wasabwe kuba warekura aba basirikari ku mahoro ndetse bakanabarekurana n'ibikoresho byabo. Iyi video rero mwabonaga ya kabiri, naho ingabo za South Africa zifotozanyaga n'umuvugizi w'ingabo za kino gisirikare cya M23 na wundi bamwita Willy Ngoma, bafata kano ka video bishimye cyane bavuga ngo move quickly. bari kugaragaza ya video ya mbere, bari kwigana ibya ya video ya mbere ubwo birukanaga abacancuro batashye iwabo nyuma yo gutsindwa, dore yuko aba bacancuro bari bifashishijwe na perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi ngo bamufashe muri rwa rugamba ahanganyemo n'umutwe wa M23, ariko umutwe wa M23 ukaza kubakubitira areba inzega. Ubwo yabirukanaga rero avuga ati move quickly, niko n'abasirikari ba South Africa ubwo biteguraga gutaha bava muri kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, bava mu mujyi wa Goma berekeza iwabo, nibwo basabaga uyu generali umuvugizi uhagarariye igisirikare cya M23 Willy Ngoma yuko bakwifotoranya. Ni nabwo basimbukaga bishimye bavuga ati move quickly, nkuko yabivugaga yirukana abacancuro muri kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, kimwe mu gihugu kijahajwe n'intambara cyane muri ibi bihe, yuko umutwe wa M23 ubuticaye ubusa uba uhanganye n'igisirikare cya FARDC umunsi ku munsi, dore yuko urugamba ruheruka ari urwo baheruka gutsindamo ingabo za FARDC ubwo bafataga teritwari ya Walikale. Iyi ntambara rero ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ni intambara iri kugaragazwamo imbaraga zikomeye cyane n'uyu mutwe wa M23 nyuma yo gukubita abacancuro bakabasubiza iwabo bagataha, nyuma yo gukubita ingabo za SADC zihurijwemo n'ibihugu nagiye ngarukaho haruguru, haba Malawi, Tanzania, tutibagiwe n'igihugu cya South Africa, tutibagiwe ndetse n'igihugu cy'u Burundi nacyo cyakomeje guha support igisirikare cya Congo, dore yuko abarundi nabo bakubitiwe ahareba inzega, abenshi bagasubira iwabo ndetse abandi bakanafatwa bagafungirwa hariya. Mwagiye mubona amavideo agaragaza abasirikare b'u Burundi bamanitse amaboko bavuga yuko bagiriwe imwe babareka bakitahira. Ntitwakwibagirwa na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, uzwi ku kazina ka Eva, wagiye utangaza yuko adashyigikiye uyu mutwe wa M23, ashyigikiye igisirikare cya Congo FARDC, dore yuko igihugu cy'u Burundi nacyo ni kimwe mu bihugu bitari kugenda bigirana umubano mwiza n'igihugu cy'u Rwanda, dore yuko bari no bagoma bifatanya na leta ya Congo bavuga yuko u Rwanda rwo rufasha uno mutwe wa M23, kandi Congo bashaka no kuzinjira mu gihugu cy'u Burundi, dore yuko perezida Evariste Ndayishimiye nawe yavugaga ati u Rwanda nuramuka ruduteye hano natwe tuzaca Bugesera tugere mu mujyi wa Kigali natwe tubamerere nabi. Ni ibintu perezida w'u Burundi nawe yakomeje kugenda yigamba. Ngayo nguko rero ibyo muri Congo byo bikomeje kubagaterera nzamba kanyina wa nzamba, gusa amakuru yo agenda azamuka umunsi ku munsi ari kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Andi makuru yo nakagaruka yimbibutsa yuko ni Waramutse Rwanda ukomeza kugenda udukurikiranaho. Nimba utarakanda subscribe, iki nicyo gihe ngube wakanda kuri subscribe cyangwa se sabone mu rurimi rw'igifaransa, ubundi amakuru yo nakagaruka. Ciao.